Ayihlangana nje nensizwa sihlanganela angazi nokuthi iyacula mina sekwangicala masihlangana nayo sayihlanganela la eflatini cishe iflat kungiga ngangiyochecka nje ungiga lapha manje ngithi ngiyayifica lensizwa le angazi nokuthi iyacula mina ayisihlanganele nje ngibona ijongo siphilelane nejongo hawusithatha shintsha amanamba house for ngibona una indoda yangifonela hey ihamba phi inkabi ngithi ngikhona lithi asihlangana sidlela ibhodlela ngisambe lapha sidlela ibhodlela sihlangane kanjalo manje mangilosamba ke thina futhi naye ayisho naye ukuthi abantu hey ngiyacula mina hayi asixoxe nje lokho hayi ngibona ngelanga ngibiza ithi siyongena e-studio manje ongena e-studio hayibo le ndoda ine studio iyacula hayibo sengiqala ke manje ke nami ngiyana kanti ubale ndoda hayi bafana sebengicela ke bathi hayi uBhikizulu uBhikizulu ngithi hayibo hayi ngiqale ke manje ke ngithola komunye umfana wangasekhaya wangibona shoot isithombe naye ethe mina le ndoda ngiyithanda kabe ngizwisa umculo wakhe hayibo angithi le ndoda bonga kanjena angithi mina ngazi ukuthi ibonga phela le ndlela yakurapper le ndoda ibonga kangaka uyarapper ke urapper strong kuZulu ayi nami ngiyithande mani lento yale ndoda lo muntu kanti ucula kangaka ngangiqala ke nje ukulala lo munye umculo ngaye asakuyingani ndodo ufihlelele ukuthi uyacula sonke isikhathi sazalanga hayi nami senze siyaxoxa nje futhi ke wena yozwa ukutshela ukuthi angisafuna ukugibela emotweni kaSibali njalo masigibela indaba ngidrive itaxi ngihamba eQuantum njalo ufica bengingasakwazi ukudlala omunye umculo mina Thenje manje bese even masikandi waphuma same time lapha ngagxila kule ndoda ke manje Bukelo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama uShepherd waManxele dabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi ayi namhlanje bafana abadala nginenze lokho into ezingikhalela khona ukuthi hey uphatha ama legend phela hey uphatha abantu abadala phela sikhumbula umlando ngiyazi nangu Sibali senimazi ngoSibali manje namkhumbula kwiPerfect TV ngimlandile bafethu sothi nje ukuxoxa nale legend akade asayibambile la emculweni somkhumbula sambona manje noBhikizulu usayibambile usekhona futhi emculweni sajabula ukubona ama legend ethe ngabaleke emehlweni umuntu omdala bafa kunjani ngimukela kwiPerfect TV ngibonga isikhathi sakho ukuthi nje ufike uzosivakashela namhlanje hayi ngiyabonga namfo omkhulu noma umuntu uyabhosha lapha kwididane mina ngangingapha kuyibhova Letha sibonga ukuthi ekugcineni ade sizizama le interview kungahlangani kodwa namhlanje siyakejana kodwa hayi naku sekusekwaqondana hayi wona ibhizi futhi phela njengamanje ithi yizo vele ikhali zebhizi umuntu uhlale esemgwaqweni waya ethu ngiyazi sekuyokulamule zona i31 manje akuyoze kulamule zona apha manje lapho sekusetshenzwa khona kakhulu ke manje akusaphunyulwa manje hayi sekuyiwaya siyazi masikhuluma ngoSibali ela Sibali ngathi sithanda kufika kodwa abantu abaningi bayasho le ndoda umuntu ohamba noBhikizulu maze lapho kodwa ethatha umuntu akuyena kanti uyena yabo yazi lokho mawuyisho lonto le nami nginokubona la mangithi ngiyangena ko Facebook ko TikTok abanye awukazi uhambe nebhova awukazi uhambe nomgqumeni ngiyabona hayi abasangiboni ke phela nomzimba ke umuntu usezimkile wayemncanyana ngaleza ikhathi impela lapha babe ngazi ngothomo ke lapha kuyibhova babe ngibiza kanjalo Bhuti omdala ufika kanjani lapha kuyibhova so umuntu engafisa ukusondela lapha phela yazi mfowethu mangakutshela kwebhova kimi kwahluka kakhulu ngangumlandeli walo kakhulu ibhova nganguthanda nje umculo wayo ukusondelana kwami nalo mina belithi ibhova bengenza kuyisimanga okuhlukile mina mangabe ibhova liyodlala even 12 ngake nginje libhukwe eNewcastle mina bengisuka la mina ngigibela itaxi ngenamoto ngiyolibuka eNewcastle utho mhlambe libizwe inhlangano yepolitiki biliyokwenza into ka 30 minutes maliqeda ngishaya ngigibela itaxi ngibuyele ngizegoli ngendlela nje ngimkhonze ngakhola lo yamfo so ngicathi ukuhlangana kwami naye kwakunjani ngathi kwakiwe emhlangeni
kwakunomhlanga kwaNongoma nje selikela ngibona ke nje kakhulu ushiliswa ngihlanganisa nalo ngokunje ngangilikhonzile nebandla ke ngilikhonzile ngahlanganisa ushilisa kodwa nje kumpela nje ngibe nalo ngihlale kanje kwakuyiwe emhlangeni kwaNongoma impela ngisazi noma ngingasazi kahle unyaka la ngifonela ebusuku ngisahlala eJibe hostel mina nganginayo inamba yakhe yabo so ngivela qala abaculi inamba babeyibhala kuma cassette la ngemuva ngiyithatha inamba ngiyisebe nje efonini so basilo samba nje siye emcimbini siyobuka angiyitsheli mina ukuthi nayo inamba yami yabo hayi makuyiwa kwaNongoma mangithi kwako 12 ebusuku kanje hayi ifoni yami ingene manje ngiyabheka umgqumeni uyangifonela ngiyibamba ifoni nje Mathomzana nje kunjani bhuti obujadi hayi ngimnandi ethi ukuphi ngithi hayi ngilele phansi la ehostel ethi hayi aningiphelezele sijikeni la kwaNongoma emhlangeni ngithi avuka kubukudu akavuka kubukudu hey kufonelwa ibhomba hayi yabona nje bokutshela ngangihlala lapha eJibe hostel lapha eBlock 3 bokutshela ibandla ngavusa yonke ihostel lapha ngathi madodeni nakho ulifona ibhomba lithi asambe siye kwaNongoma hey lathi malifika ngempela lizongilanda wonke umuntu wayesevula lapha hostel emela itepsini yazi lapha hostel bemela itepsini hayi abandla alikholwanga ulandwa ibhomba ubani ulandwa ibhomba hayi nami kwayimina ngikholwanga ngeyela kodwa nje ngakholwa kwaphela ngahamba nasesofa ukuhlangana kwami nje sahlangana kanjalo kahle kahle nalo sakhonzana ke ngalo ndlela kwaqhubeka ke nje lale yakhona nami ngihlale ngikhona ke kanjalo bese ngingageji makunemicimbi nje lingifonela lithi ngoba ngiyakhumbula komunye umcimbi osowawula eThokoze eholweni ngiyikhiphela insizwa nje mina ke bekuthi makunama kunemicimbi le yasemaholweni yabo ngikhipha amateksi acisha yi2 njalo ehostel noma yi3 ayoseka nje ibhofa njalo nje abafundi nje ade behlala eJibe bokutshela bengikhipha nje amateksi amabili noma amathathu sambe siyoseka ibhofa ngelinye futhi khona nje la yapha ibhofa sesisondele nayo selivele lifone eDive Time ngicela ungahambi nebandla cela nje uzohamba nami ngazi ukuthi kufika ikhumbe ebovu lapha izongilanda bese ngiyicelebrate phela nje ngiyicelebrate phela lapha eJibe ubukela lapha nawe ulandelwa ngoba ngisho ukuthi kimi nje phela kwenza ngenye indlela phela ngafonelwa yilo nje ngingazelele ukuthi awu yabo nje ukhona umuntu umkhonze mayela ekhona uyakhona kodwa ungayitsheli ukuthi mhlambe ngeyilanga uyawufona ebone lokubaluleka kwakho ukuthi hayibo le ndoda lena into yami ngendlela ethana ngakhona ayeke isondele eduze kwenzeka kanjalo nje ngoba ngiyakhumbula futhi efona wayekade efuna ukuthi ethi wendoda engikhathele ngibuye e-studio manje ngifuna ngiphelezele sele ngifuna uzongidrivela kanti ngihlaza ke mina ngangakabikho la ngangihlaza impela ngaze kunensizwe yangakithi kwakuthiwa ukhwezi wamkhiza hayi kwakuthi ukhona ukhwezi uyibiza ngosimomoza ke manje ephinde ibiza ngobhekeni useyibiza la ngobhekeni wathi maye ngifonela ngacabanga ukuthi ubani kambe ukwazi ukudrive une-license ngacabanga yena usimomoza ngahamba ngomcethe yondoda kunenkabi yami lena ukhwezi bengayijwayele ubengazazi-ke lezi zinto lezi zomaskandi bengalazi nebhova hayi mina ngangilazi ngomlandeli walo nje hayi ngimthathe ayivume ethi ayasambini so bayilelo langa naye ngicanga ukuthi indlela naye yasondela nayo ngebhova because ngangimcele ukuthi edrive ibhova siyele kwaNongoma because lali kade liphuma e-studio likhathele shothi ukufika kwakhwezi kwaSimomoza kuyibhova wafika ngami ngoba ezo drive ibhova siya emhlangeni saba close kanjalo vele kwakumfowethu ke mina uSimomoza even esikolweni besifunda sonke even la eGoli sikhule nje sonke sazi khona indawo esiyeqile baleke kakhulu sasho ukuthi uThoma uNkuphe emakhaya la oh mina kahlahla ekhaya kusemnambithi manje silapha eItfale emnambithi kodwa ke nje ngokudabuka sikhulela eMsinga lapha kwaMajosi kwazenzela isigodi besifunda ngoba ngithi nje uSimomoza ke namanje babona basala ke lapha khona lapha kwaMajosi namanje ke bona basekhona sikhule nje sonke sifunda ke lapha na ke sathutha ke ngoba sekukhulekile ke sawuhlala ngasemnambithi awusapothi ngani yangakini inkabi ubani indidale yazi futhi mina kahlahle ngaphela ukusupporta kwami umculo webhova vele ngibaze behlangene nendidane yabo so indidane iphume ngivele ngibasupporta bonke so indidane mayiphuma iqalo kwayo kwakuthi vele ngenemeke la vele angeke ngihambe nayo kube mhlambe
ngangingeneme mhlawumbe ngangiyophuma nendidane emayiphuma nami ngiyosapha so vele ngangibade ngibathande bonke so yathi mayiphuma indidane iqalo kwayo ngaqhubeka nebhova kwakuthi futhi angiyekanga futhi ukuthanda umculo wendidane noba nayithe isiyodwa bengiyisupport mina ke ibandla besiphila nalo lokutshela nje lonke ibandla lapha kuyibhova bekuthi makhanjwa kiwa kumagigini kanje uthola mina bengiyithenga iCD yendidane ngidlala emotweni lapha lesihamba ngayo usozwa manje ngangena ibhova thoyifala mina bengingakwenzi lokho ngidlalela ikhona ibhova because phela benguthanda umculo wakhe bengulalela futhi naluthola egcene ngenankinga nje lulalela nje sulalela sonke yabo mina bengudlala phela umculo wendidane samba nalo ibhova la emotweni ibandla lisaba hawu mina iCD yendidane bithi mayiphumile ngoyithenga mina futhi belikwazi lokho ibhova futhi ngiyawudlala umculo wendidane kodwa bengingawahambela amashow ayo because bengayikhonzile ngalo ndlela but kodwa umculo wakho nje umuntu ebengiyeka yonke into nje mase kuthiwa ibhova ayibengiyeka yonke into mfethu ulandele uMaskandi ngalezi ayikhathi lezi ukuthi lazo usebenza naye la eduzane ibhova uthi manifike emcimbini ngizosho ukuphazamisa yonke into abalandeli belimele ilungisa kanjani sasimo lesiyana uma ungikho akaxoxela abalandeli babamboza bonke akazi kuphi ezenza ibhova eqhaba ngemoto yebhova ocishe kwakuse George Gore impela ngathi asho njalo kwakuse George Gore buka ipressure abalandeli indlela umgqume wemthanda ngayo no yazi umgqume mfowethu ngesikhuluma manga wayithandwa futhi ngicathi namanje usathandwa ngicathi usathandwa because namanje mawukhuluma ngegama lakhe abantu abaningi bayathinteka so khomba ukuthi khona into eyayiphila kuye nje ehlukile ezoyitshala la emculweni yabo so yabona nje ngiyakhumbula sakhe safika cishe kusemrafu kwakusemrafu kwakubizwa amageza lapha na singabiziwe sasuka la sakhona sathi masifika siyiplana phela kwakuplana siyiplana ukuthi niya vele kungabiziwe angithi sasiqeda lokho ukuthi singabizwa sasiqeda lokho ukuthi singabizwa so siyiplana ke lento le eske yangibambelela ngitshela umzuku ngimthini sasiyiplana lento le so ngoba ngiyakhumbula sathi masifike emrafu sase sicheka kunomuntu esase ngaphakathi lo semfoni kwenzakalani lapho wathi hayi indidane izogibela estage singaphandle ke thina sathi hayi mase kunjalo ke sesilapho kanti azwanga kahle uthi indidane izolandela umuntu osestage hayi sase siyeke ikhumbe bomvu sivula yonke isound sase sisondela sathi siqhamuke esangweni abantu basuka bonke stage babuya beza kithi la egate kanti ngalowo sikhathi leso siphazamisa imthente sestage kwaba kubi ukuthi siphazamisa into wrong indidane isahleli lapha akusayeki ke manje stage kumele igibele phela sesifikile ila akazathi kwakuzanele wakamagwazi ucishwa yimeya ngazi kuphi ngalowo sikhathi leso uye kodwa owayekade bizela umcimbi wawulapha okaza wagcina athi hayi bafuthu hayi wakhuluma nathi ekhonini uthi abafuthi ngizophosa nguphosayo cha gibelani nestage saqashwa ngale saqashwa singahlelele kodwa saqashwa ngaleyo langa lesa gibele stage singakuhlelile lokho ngokunje bese sinakho vele ukuthi uma umuntu engakubize esibizile emcimbini sizodlula nje sidlulele sihambele uyosala yena efone dayo futhi hayi ngeke umcimbi osaqhubeka manje because nalapha embrafu ungasaqhubeka umcimbi because abantu babuya bonke bathi mbo bayishiya imthenti idlala estage ayi wasebeza bezosicenga ukuthi hayi sicethe umgqumeni ungene uhlale phansi nebandla lakho wambizele khonini ukamagwazi wathi hayi khona ngizokuhlonipha ngakho ugibele stage ukuze umcimbi uqhubeke ngendlela nangalo lelo langa lelo engithi mina sahlangana ngalo ngebhova siyakwanongoma nakhona futhi kwacishe kwayinto efana cause safika impela lapha nekuseni ngoba safika cishe ngabo 10 kwasekukhuluma isilo sase sifika zasuka zonke into ngathi sasokaka imoto ngikutshela kwazi kwawugawula amahlahla lapha kubiyelwa imoto kanje intombi ingena amatshitshi nami sengidumile ke lapha nami uyaziyo phela manje khona bakho ukuhamba nalo ibhola kodwa nje ngayibona sengimkhulu abantu bethe sicela ukushutha nawe sicela amafoni akho ngamkhulu ngosuku olulodwa xa ukuhamba nale ndoda babona ukuthi yabona ngizoduma ukuthi umuntu uzoduma ngenye indlela la izojoyina solundi same thing olundi ke indidane ke yenza lento esayenza lapha
babekhokhisa kahle babekhokhisa cause lento sayenze emrafu siphazamisa lapha mayifi kodwa koLundi babeqashiwe bona babeqashiwe saqashwe sonke sizodlala lapha bona into abayenza bafuna ukuphazamisa umcimbi cause sathi sise stage nje yavele yaqhamuka la indidana la ehweleni la phambi kwethu njoba sisebenza nje sila yaqhamuka nje la hey bathi bhu abantu manje abantu ke uyabazi ke bahlukana phakathi abantu bathi bhu baya kumgqumeni abantu bathi bhu baya kwindidana umcimbi uyaphazamiseka ke manje ayizona lesathiwa ngenqamanga zayithandwa kakhulu zombili zayithandwa kanti futhi lokho kwakufaka incindezi kubantu ukuthi uzosupporta muphi because nomculo wabo kusiyamawulalele because phela babesuka vele ebhodweni elilodwa ngazo sikhathi so into yabo yayithandeka kanti idana yayithandeka nekamgqumeni yayithandeka so wawumthola umuntu lento ayisho indidane kethi uthi mayifika abantu bekhumula ikipa into ngempela obona athi yayiphoqa ukuthi yenze ngoba phela uthothi uthanda omunye umuntu manje unencindezi yokuthi manje ngoba phela ngiyicommunity lela ukuthi manje ngizobalana ngizokwenza njani manje yasho nalengoma yasho phela nto so ilento ke engiyibona vele namanje ehlaselela abomaskandi bamanje yabona le yokhuzani nogcokama ngiyibuka ukuthi inhle iyawukhulisa ikhulisa umaskandi iyalikhulisa iqhawe nabalandeli kodwa kumculo wonke iyawulimaza because ngampela mawungathi nje manguthi angisukela eGoli ngiyobuka umculo ngeke ngisukela impela ukuthi nje ngiyobuka ukhuzani yedwa eThekwini noma ngiyobuka uManxele yedwa eThekwini ngisukela abaculi ngomningi kodwa ngencindezi yokuthi manje wena usungifakisa iskip sekumele ngenze ngathi angimboni ukhuzani ecula yabona manje futhi baze beyenze lento impela ukuthi beyiqinise ukuthi ungambuki ngokuthi bethi hayi asilindane ne-workshop uthothi sewubozosuka mhlawumbe iqhawe lawo malingena ngo9 boswa ngo9 ke sebelandelana ke sebeya lapha thothi manje sekwenzeka ama traffic esangweni ngesikhathi sokuthi iqhawe labo liyasebenza so kimi nje ngiyibona leyo nto leyo ayukhulisi kumculo leyo noma ungalilandela iqhawe lakho impela okholelwa kulona ukuthi yazi ukuthi mina mangakutshela ukuthi lithe ibhova lingasekho bengiseke insizwa abafana bakamgqumeni kakhulu ibhova lingasekho kodwa besithi masiyale eThekwini bengihamba nensizwa khona insizwa okuthiwa uSlomo umfowandlovu supporter ebeyilandela umjikijelo bongeke uyitshele lutho kukhona olokhu njalo no Brown Dash ulo ubani uDash kambe uDash ngwadlamini ngisho yaso lo landeli ukhuzani kakhulu ngazi ukuthi uDash uDash bono Dash no nalafana omehle ntombi bazi basupport ngoba besupport ulokhunyana ukhuzani kanje kodwa mina masiyo supporter besingena sonke emotweni eyodwa masiya le eThekwini kukhona abasupport uDlubheke singene emotweni eyodwa nje thotha abantu laba abalandela mhlawumbe abacula abawu5 kodwa sisemotweni kubumbano nje ukuthi ibingekho lento lesikhona yabona manje ngeke besahamba ndawonye thina ngokuthi besiqasha imoto eyodwa mina ngiyisupporter famgqumeni oSlomo bahamba nomjikijelwa oDash bahamba nokhuzani kukhona abafana bakithi abasupport uDlubheke ongeke batshele ngoDlubheke kodwa nje sihamba imoto eyodwa nje sifike silapha sibuke siqede sibuye futhi kube mnandi uyabo mawubuka le basuke workshop ngo9 mhlawumbe ukuthi sekuzongena iqhawe labo asababuka abanye abaculi kodwa bayacula laba baculi baphuma futhi lihamba nabo maliphuma bayaphuma suthi manje wena usukelela umuntu oyedwa eGoli yabo so vele lokho kuyawubulala nje umculo mina angifuna uqamba ngokwami ukubona kodwa nenye into elahlekile khona into eyilahleka lena niyithanda kakhulu ngalezi zikhathi ukuya emahholo kokushaw live lento engasekho manje ukuthi ngalalela ukhuzana umthandeni kwi-CD ngihambe futhi ngombuka la mhlawumbe Ellis Park futhi ephinde perform nge-CD akuyenzi sense lo ya kona vele kunomfolo oke wayenza lo ubani khona ukayenza man yecula life ukashaya ukhuzana isiginci umtenziwe uke wayenza lonto leyo futhi noma ngingazange nami ngifike but ngani mangibuka le inkundleni ayaba impumelelo ngabona ukuthi abantu ngendlela abayilambele ngakhona le yanto leyana yona yayisebenza ke because vele yazi ukuthi even kudala besayenza lento njengomgqumeni mayenza le yanto uthatha amashayini amahle uthatha Soul Brothers bamixa nje amaqembu amaningi kuhambe kuyoshaya live lapha abantu kwakugcwala ukuthi iqhwe eholweni because abantu babeyithanda le yanto leyo so
namanje mhlawumbe abafuthi abaningi ngoba khona abantu ababawushaya live yabo njengoDlubheke Potso ushaya naye futhi usicebi ngeke umshiye ngaphandle naye uyawunamathisela so abafuthi angazi naye kumtiyenzini so kube nje impela bayaqinisa kulento le ukuthi hayi madaya ingapheli lento le ayihlali ikhona I think into elahle ulive yona bhuti ukufaka abantu abarong live kushiwe laba ubusho uyabona uPotso noDlubheka lapha usicebi uyazi ukuthi o100 lapha manje masezothathwa noma ubani mina ngizothi ngobuka umcimbi vele ngifica usibanibani uyabhetha sengathi umaskanda abasakwazi ukushaya live uqinisile kunabantu uthola ukuthi kunomuntu angithi yakuvule kudala uthi uthanda uzokutshela lapha kwayani bekunomshini okuthiwa owawuyibhande mawurekhoda kuthi hayi ngoba ivoice yakho ayikho kuthiwa aqegiswe ibhande ucule bese liyaqiniswa izwi lakho bese ke ligeze yabo so lo muntu onjengaloyo ngeke ucule vele ulive uthola anguthi namanje angazi noma isekhona but ngiyakhumbula nje kwakunalokho kuthiwa mxegiseleni ibhande ezokhuluma ngo-auto-tune ngazi manje sekuno-tune ke manje qala kwakunebhande lakho kwakuthiwa efuna kuxegiswe ucule bese liyaqiniswa ke bese ke limthathi because mangabe liqinile ngeke baningi ababehluleka ukucula so angazi noma mhlambe yiyo ke into abacula abaningi ebashaya ngo-live thola mhlambe angazi wenziwa nje kusekwenziwa njani manje noma kusaxegiswa lona ibhande uthothi makumele yoshaya ulive akusaphumi le yanto le because phela ngeke uyithole le yanto ufike uxegisela ibhande ucule bese liqiniswa mangabe wena sekumele uyolokhunjana uyocula live alisekho leli bhande sekumele ukhiphe ivoice yakho lena tiveli ngekho lapha ngeke ucule uvela uzokuhlula wawukhona la ushe wasixoxela ukuthi khona la angazi lama elinye lama hostel elathi ibhova kwangena into eqala yadlala yathi iqeda yathi hey valana umnyango bengaphumi isho kondidani kusho ibhova kwakusefoslo ayi webhuti omdala kwakusefoslo lapho ngiyawukhumbula lo mcimbi ushe uyakhala namanje uthi hey taba benza yona ophukana izandla lalibeka unyawo la kanje phe kwespeaker lapha lisho njalo lithi hayi nongicela ngivalele ngapha ngabe saphuma muntu ayi kwakonakele kakhulu kwakusefoslo ngiyakhumbula lo mcimbi lo futhi siyazi uhambo lakho alimanga lapho sambona ubhuti nangu segijima nenkabi manje umuntu omdala sajabula ukumbona usekhona nithola la kanjani nale ubhiki wakaZulu ayi manje sesiyibambela iNkabi Nation esesaphuma kulezi zinto lezi zomakhombana usupport abani hayi ephisi kabi ngabe hayi la kunokuthula ndoda kunokuthula eneke phela mina ngoba ngiyibuyelela ngale nje angwazi lo mculo lo woZulu so masihlangana mina ngayihlanganela nje nensizwa siyihlanganela angazi nokuthi iyacula mina sengwangicela masihlangana nayo sayihlanganela la eflatini cishe iflat kungiga ngangiyochecka nje ungiga lapha manje ngithi ngiyayifica lensizwa le angazi nokuthi iyacula mina ayisihlanganele nje ngibona ijongo siphilelane nejongo hawusithatha shintsha amanamba house for ngibona una indoda yangifonela hey ihamba phi inkabi ngithi hayi ngikhona lithi asihlangana sidlela ibhodlela ngisambe lapha sidlela ibhodlela sihlangane kanjalo manje mangilosamba ke thina futhi naye ayisho naye ukuthi abantu hey ngiyacula mina hayi asiqoqi nje lokho hayi ngibona ngelanga ngibiza ithi siyongena e-studio athi yongena e-studio hayibo le ndoda ine studio iyacula hayibo sengiqala ke manje nami ngiyana kanti ubale ndoda le hayi bafana sebengicela ke bathi hayi uBhikzulu awuthi uBhikzulu ngithi hayibo hayi ngiqale ke manje ke ngithola komunye umfana wangasekhaya wangibona shoot isithombe naye ethi mina le ndoda ngiyithanda kabe ngizwisa umculo wakhe hayibo angithi le ndoda bonga kanjena angithi mina ngazi ukuthi ibonga phela le ndlela yaberepa le ndoda ibonga kangaka uyarapha ke urapper strong kuZulu ayi nami ngiyithande mani lento yale ndoda lo muntu kanti ucula kangaka ngangiqala ke nje ukulala lo munye umculo ngaye asakwingani ndodo ufihlelele ukuthi uyacula sonke isikhathi sazalanga hayi nami senze siyaxoxa nje futhi ke wena yozwa ukutshela ukuthi angisafuna ukugibela emotweni kaSibali njalo masigibela indaba ngidrive itaxi ngihamba eQuantum njalo ufica bengasakwazi ukudlala omunye umculo mina Thenje manje bese even maskandi waphuma same time lapha ngagxila kule ndoda ke manje njalo benimangihamba mina bengishaya long distance ngekhaya ngiyodlala badlalela uZulu ngize ngiyongena ekhaya uthotha abantu emotweni vele bagcina nabo sebemthanda vele
uthola vele bevele abantu bemthanda kodwa ke beyitshela ukuthi ayi le ndoda ngeke vele isidlalele irap izosidlalela masikhathi nje why awu ngidlalela irap sesiyobuya ekhaya ngidlala uZulu sibuya hey wagcina impela nje nami sengijova ke manje le ndoda le umculo wayo ngagcina sengikholelwa ngempela ke manje entweni yakhe ke manje uthi hayi ndoda ayino saqala lapho ke sisebenza ke akuze kube manje ke kwakunje sisebenzisana kamnandi ke phela ngoba thina sisebenzi lokhu okuserious thina sikusebenza nje ngokuthi sikwenza ngothando nje yeah into nje siyenza ngothando umfowethu usibali njengoba sibizana ngosibali nje so into nje siyenza nje ngothando hayi uselapho bhuti omdala uhlala kakhulu noBig Zulu uhlala kakhulu noSjava why leza insizwa zingafani sesibone lezi zethu esithi amaskala umuntu wathanda ngathi useyaphakama leza ngibona indlela engathi iphansi ngayo yazi ubhuti omdala enye into mhlambe eyenza lezo zinto kunento ekufica usumdala angithi kufana ukuthi makuthiwa uqonye usumdala uyahlupha ubuzofuna ube ngazi ukuthi nje kunento ongayazi so manje leziya zilento ikhule ngayo uZulu mina ngithe mangithola ukhule vele lento leyenza so ukurapper nje bevele rapper nje so ubeyijwayele nje abantu bevele bajwayele so ukhula even esakhula nje into yakhe nje ukurapper nje ubeyiraphela nje ishaya engene beyishaya kuphe emalokishini kunendawo zabantu beyishaya kuzona so vele ukhule nje lento eyenza so udumo lumfica vele udumile ukuthi udume ngaphansi yabo and then siyazi ngelinye ilanga kofika khona ilegend lomculo wethu thiwa aseke emhlabeni ufuna sekukhumbule kanjani mhlawumbe makuthiwa ngiseke emhlabeni besithi nje nasi isikhumbuzo sathoma isikhumbuzo sasibali ukhunjulwa ngisikhuphuse ukulapha ngikhuphuse ukulapha futhi mina makuthiwa ngingasekho akukho kutheni kakhulu kodwa ke nje mina ngoba bengimuntu othanda umculo kanje yabo umculo mina mfowethu ngiyawuthanda ngifuna uqama uyaphila kimi yabo nje manje uyaphila ukuthi angaze ngicule futhi anginakho lokuthi ngiyoze ngicule kodwa ngiyuthanda kanje mina ngiyakwazi ukuthi ngilale ngizwe umuntu ngihleli nje kanje ngizwe ukuthi lo muntu uyasebenza ngizwe lo muntu uyacula so ngiyothi noma ngingasekho ngiyofisa ukuthi umculo mfowethu angazi khunjule ngawo kube yona nje lo mculo nje uyazi usungifake kwenye into kwenza kanjani bhuti usuhlala neBhova abanye bathi inkosi yomaskandi abanye bathi indidana omunye lama legend amaskandi sihlale noBig Zulu abanye bathi king of rap ngapha nangapha but sesibona umuntu angene umlandeli egcine seke wena kwenza kanjani nje lokhu nje usibali lo esingamazi ecula kodwa azange simbone futhi yenza njalo kodwa nje uhlezi khona noZulu eduzane kodwa nje akacula yazi futhi ezinye izinto noma kuphi mhlawumbe nawe uyibone kunalensizwe nokubona nawe kuma TikTok kunomfo ohlala unaye la yes but akekho ke manje ngeke futhi ngibuza uthi kodwa ke ngizama ukusho ukuthi umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe aphiwe sona khona umuntu owaphiwa ukulalela nje ukunje lo muntu uyosebenza ukulalela nje Joseph imisebenzi wakhe ukulalela uthola ukuthi wena uyacula yazi uyibheke kunabafowethu kunoShwi noMtekhala bayacula uShwi siyamazi uselokhu uShwi ukhalisa isiginci wenza yonke into uShwi siyamazi ukuthi uyalida siyamazi uyasikhalisa isiginci uMtekhala siyathi uyabheka nje uyayigidela noShwi futhi uyakwenza konke lokho bese uyibuza umbuzo ukuthi pho why mase behlukene uShwi engabe saba lo yaShwi so uMtekhala shuthi uyabuya uma ngabe understand uyakubona ukuthi ubalekile kuShwi noShwi ubalekile uMtekhala noma ngathiwa akaculi uMtekhala lakalidi but uyafuneka kulento kaShwi so if umuntu ekhala engabuya kulento kaShwi khona into oyoyibona ivela futhi le lama hit yabo nje uShwi selokhu behlukene kade ngigcinile ukuzwa le uShwi akwenzeki uma usho noMtekhala bengayikhipha ihit mabekhipha njalo ingoma yabihlala inkulu mabekhipha kodwa nje selokhu behlukene angisho ukuthi khona ongcono kunomunye kodwa omunye uyamdinga omunye so nami ngicanga ukuthi iqhaza lami ukuba khona eduze kwaZulu kumnika ukuzethemba because yonke indawo la sikhona
naye ngeke ngibone mangingekho ukuthi ish inkabi yamayi ngathi yasokosokola but angenzi lutho ngalo sikhathi kodwa mangikhona ngisho sikuphi siyakwenza ke manje lokho akanqeni sikiwe stage sibala sihambe siyohlasela manje siyobasha so kuba khona lokho ukuthi nje mayikhona le ndoda le sizobabhonya ukusho nje ukuthi even e-studio makuyokwenza isibala ke siyokwenza le ngoma isibala uyizwa kanjani le ngoma so lokho shuthi naye uyazi ukuthi mangikhona khona kokudayo even mina ngibona ukuthi manje hayi ngathi uyalokho mina nginawo lo moya lokuthi hayi man asiye khona lapha so ngicanga ukuthi iqhaza lami lelo nje kakhulu ukuthi noma ngathiwe ukuyisiphi isimo mina ngihlale ngikhona ukumeseka and I understand the role yakho ngiyazi ubona usibale se Big Zulu feature sibale yabo futhi ngeke futhi thothi sengiyamlawula hey lokho mina ngiyazazi ukuthi mina elami ibanga la lihamba lifikile na uyazi ukuthi usibali ngiyamdinga makufika la uyabo so nje ngicanga ukuthi uyohleze engidinga ngiyohlezi ngimdinga ukuthi uyacula ukuthi wenzani yebo ukwenza yedwa mina yabo mase sithwe ngihleli nje kanje ngilalela ingoma ngimtshela iyaphila imthetho yabona ngoma iyaphila ishaye bhuti omdala uyabo lokho uyadinga lokho because ngoba omunye umuntu singathi siyashaya ingoma asizwa lutho nje sonke but uyazi ukuthi makukhona mina e-studio nginamfaka lo moya lo ndoda siyasebenza lo ndoda ingoma izomudla umuntu kodwa ngathi iyashoda le ngoma eyenza ukuthi ekhuthale so ibona ngicathe okwami nje role enkulu leyo and futhi iyasebenza siyabona kuba isebenzi ayingeke ibhova ligcina isikhathi esingaka ngeke uZulu angakwazi ngisho ukuya e-studio ungeke shuthi ngoba ngisho namanje if uma kuyosetshenzwa ngiyazi ukwenziwani so ngoba ngithi ayikho into engisuke ngiyoyenza but uyazi ukuthi mangingekho hayi khona okushodayo naye uyazi ukuthi hayi angiphelele mayingekho usibali la ngiyashoda yabo usekhala lapha enkabination futhi lapha naye sikhululekile kakhulu nengane lezi ezifika zonke phela izingane zifice sikhona lapha sibambene namanje zifika nengane ziyasihlonipha siyaqhubeka kuyasetshenzwa nje siyazi ukuthi khona usibali zamfice khona hayi futhi angeke ngithi phela ziyohamba zibishiye khona siyofa sihlukane kodwa nje ngoba kusekhaya nje ngibona ngathi nabantu abaqashwa khona ngathi kune strategy ngathi umuntu ohambulu uyabona nje nabantu basenkabi buke oxola bonke ngathi genge phansi yonke ngathi nje kuqashana ngokwazala ukuthi kanti yazi nenye into kuyenzeka la mawufika emzini nomuntu abantu bakhona ofika bekutshela ukuthi uphila kanjani abantu bakhona kulowo muzi loyo because yabo uma uzofika ekhaya njengasekhaya nje mina mangingena esangweni ngithula isiqhoko so wena kini mangizothi ngihamba nawe ungene kini thola isigqoko nami ngizongena ngesithwele impela so into yenza ukuthi ke bosiphile ngendlela efanayo umuntu ubheka laba abaphambili ukuthi benza kanjani thola abantu banenza kanjani ayinamali angithi Bhuti omdala siyazi kujumile uyisebenzele semsebenzini kodwa nje lesikhathi esincane osinike sona siyazi nangelinye ilanga uyophinda ubuye futhi mhlawumbe ngiyophinda ngibuye nje bhuti omdala mangabe sisekhona abantu bakho bakuthanda kakhulu mfethu engiqabamanga angeke nje nami ngishone inbox yakho ngikucelile bale kade bekucelile mfethu ungayibona ngathi awusekho ngumasikandi uthi la abantu abasenandaba nami hayi bakuthanda kakhulu mfowami nami futhi abantu ke ngibakhonzile ngifuna ukuqamba amanga ngibakhonzile nje ngayo yonke indlela and futhi ke wena bhuti omdala mina nginakho lokho ukuthi ngicelebrate yazi mina umuntu uma ngithatha njenge celebrate ngize ngiphatheke kabi nje because kimi anginakho nje lokho mina ngiphila nawo wonke umuntu even ungafica ibandla hlela ngifike ngihlale phansi masiphuze masidle sidle lokho anginawo phela nje lokho kimi ukuthi hayi ngine sengidumi futhi nje baye bebone nabantu phela ukuthi mina mawufika ukuthi hayi asibambe ithombe ingathi usuyangihlukumeza ngoba manje sengathi manje uthona mangihleli nabantu sekumele ngazi manje usungikhipha kulabantu ke manje ungiveza ngedwa ngiphatheke nje kampela ngifuna uqamanga angikujabuleli nje kakhulu ukuthatheka njenge celebrate mina because angikho lapho siyabonga kakhulu nathi namhlanje sikhashana nje sincane sakho uqhamuke sizohlala nawe kube mnandi and sijabulile safisa nangelinye ilanga mawuthola isikhathi
ubunayo nabusho ukuthi Manqele ngifuna ukubuya lapho nawo part 2 uphetheni lapho hayi khulileka futhi omdala hayi ngoba kuhlalwa kamnandi la ekhaya hayi ngobuya nje sihlalele sixoxele ngoba phela akukho okuthina okuphoxayo thina siyathanda ke masihlale singcokolele sikhumbuza nezakudala kwenzakalani sixoxe ngempilo nje before ngikudedele ke sodlala iquiz mangithi 1 noma 2 ukhethe yodwa 2 1 awuyikhethi zo 2 okay ngiqale kodwa semnambithi okay nginomenzi umafikizolo hayi umafikizolo umaqatha noPotso hayi uPotso nginofalabo nodlubheka hayi udluphe kunanaza nginobahubhe nethwasa lekhansela bahubhe nethwasa lekhansela hayi bahubhe nginomroza nomkhathazo umroza ulimithi nogatsheni awumakatshakazi awuphinde futhi ngibonga okugcina ngiyabonga mfowethu uphinde nangokuzayo mfethu nakwabanye sabonga kakhulu hayi ngiyabonga lapho mkhulu bukele Perfect TV lapha emakhaya Perfect TV usibali sithi njani till next time